Eng birinchi 4 mazhabdan mazhab bo'lib negizdelişi je bolbosa şuncha bizge jetip kelgendiginin sebebi alardın okuwçularının köptügü. Alar ne kılgan? İlimdi ustazlarından algan, anan ağa özlörün intisap kılıp biz Hanafi mazhabtabız, biz Şafii mazhabtabız, biz Hanbali mazhabtabız dep özlörün oşo ustazlarından ispat kılıp fatwaların nakıl kılıp jetkizip Abu Hanifa mınday degen, İmam Şafii mınday degen dep oturup bul mazhab şul mezgilge çeyin jaşap keldi. Oşoga İmam Şafii rahmatullah aleyhinin aytkan sözü var. El-Leythu afqahu min Malik bin Anas. 4 mazhabtın ekinchisi bolgan İmam Malik'e qaraganda şol Madinadagı Leys bin Sa'd degen da күчтүү alım bolgan. İmam Şafii aytat El-Leyth afqahu min Malik. Şul maselege көңүл буruş керек da afqahu degen ne degen söz? Fakihirek degen söz. Alim emes, ilimdürök degen söz başka, afqah degen başka. İlimdürök dese kebirki ilimdүү boluşu mümkün, şeytan da ilimdүү bolgan. Afqah degen dese senin suroğundun toçkasını taap beredi. Senin problemandın toçkasını çeşip beredi. Fakih degen söz adamlardan gelgen meseleni erecelerge salıp Kur'an, hadiske, kıyaska, icmaga karşı keltirбестен turup sağa ılayıklı kılıp meseleni taap bergen. Anan bizde var da bir meseleni sorasa, jakşı kılbaylı koy. Kanday? Kılbagan jakşı. Al adamların problemasını çeçiyor emas. Çoğu ağacının kıyındığı emnede bolçu. Adamların problemasını çeçet. Oşu fakih oşu. Adamlardan problemasını çeçip gerek. Sen adamlardan meselesini çeçip bermesen, anda oňoýla bunu kılbaylı koy. Jakşırağı başka kıl, de oňoýlar. Oşun üçün afqah degen nerse, alim degenden, je bolsa a'lam degenden biraz tereňirek düşünüşüz gerek. Fakihirek al degen nerse, senin bergen suroğuňa saga kanattandırarlyk ereje menen жооп berет. Kayra başka adamdan sorabaysın. El-Leyth afqahu min Malik. Emne sözden Leys bin Sa'd afqah min Malik boldu? İmam Malik'tin köýrek wagtda hadislerdi riwayat kılıw menen kiçine wagtysyny köýrek etip bolan. Leys bin Sa'd göwünçösü mene fiqh menen alyp bolan. Oşon üçin İmam Malik rahmatullah aleyhinin bir gün majlisi riwaya jalan gana hadis aytat. Oşoga aytып ukkansyňarby İmam Malik rahmatullah aleyhi joldan bizden mesele sorasa, mesele soray turgan tiyakta. Gelip özünün en jakşı giyimin giyip, atırdı sep, oturup başın jerge salıp, Peygamber salavat aytıp turandan keyin naam debenen sabak başlagan. Sebebi Peygamberimizdin sözü, Peygamberimizdin dini urmattуу adam alıp kelgen din urmattalın beriliş gerek. Köçödө arjet emas. Men banyaga barıp kalsam da adamlar banyada neme surap otur. Siz başka ýakda göre albaýbız depçi. Buna açık, hiç kim toskan jok, birөө kirip atkan tosup atap. Geliş gerek. Gelip şunday ilmi majlislerde oturup mesele suralınsa, oşonun berekesi bolat. Bir adamın surosy menen 1000 adam paydalanat. Andan tiyaktan muna İslam degen jigit, tiyakta Jorobay, Nasihat medialar çıgarat. 1000 degen, 100.000 degen adam okudu. Demek adam şunday jerege geliş gerek. Atayın ilimdin özünün ordu boluşu gerek. İmam Malik bir gün hadiske vaqt bergen, ekinci günü fiqh meselesine. Sebebi İmam Malik muhaddis da, fakih da. Abu Hanifa fiqh menen alektengen başka alektene versin, biz toka fiqh menen degenge biraz küçtүү bolup ketkendiginin sebebi da. Oşo. El-Leyth afqah min Malik dedi. İlla anna ashabahu lam yaqumu bihi. İkinci meselesi emne söýten Leyth bin Sa'd eger İmam Malik'ten afqah fakihirek bola turgan bolsa, Leyth bin Sa'd'ın mazhabı bizim 4 mazhabın arasına girbey kaldı. Deyse İmam Şafii aytat, illa anın şakirtleri anın fatvalarını ellerge jetkizip, жазып, aytıp, tiriltbestен
İmam Leys bin Sa'd ötkönden keyin ilimi da jok bolup ketdi. İlla fahuwa afqahu min İmam Malik. Bul degen narsa İmam Malik'tin kadırını düşürüp emes. Belki ökönünden kadırını götörü. Leys'tin dağı İmam Malik'tin. İmam Malik'tin şakirtleri azamat eken maskaba jetip geldi. Leys fakih bolgan eken. Ya Allah. Bolgonu alımdardın sözlerin жазып kiyinkilerge jetkirip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinni bizge alıp geldi. Düşündürdü. Akırında Allahumma feşhad ey qom sağa bilir İslam jetkizdi mi de ova degende Allahumma feşhad. Eğer sahabalar bizge dinni jetkizbese alıp ketmek. Sahabalardan tabiinler bizge jetkizbese, Abu Hanifalar bizge jetkizbese mümkün bir din bizge doluk boydan jetmek emas. Problem emneken Leys bin Sa'd'ın şakirtleri anın ilimi bizge jetkizgen jok. Sebebi kaysi bir mazhab bolsun, oşonun bizge saktap kalmışı anın alım şakirtleri bolgon, anın ilimlerin жазган, andan keyin elge oşonu jetkizgen. Sebebi adamdardın ilimi egerde jayılbasa, süйлөнгөн söz boyunca, aytılgan boyunca kalıp gitet, kitepterde kalıp gitet. Misal üçün kança degen tomdogon kitepler var bizde. Andağı ilimler ayli bizge kazılıp 50-100'e çıkıl eken. 50-100 ayga dayar emasken. Ötkönde men bir baldarga açууланган mezgilimde ayttım da, men ömürümdü getirip şunça jıl okugandan görü erterek gelip 5 yıl okup ele aytsam bolчу eken, sizler 5 yıldık alıngan ilimdi dile ala alбай атасыңар. Düşüne alбай атасыңар. Bizde kança degen kitepler turat, açıl elek, alдағы ilimler elge aytın elek. Kim aytat аны? Sebebi alımlar murda şunday сабак кылган адамдарга жеткизип азыраак келип калып, жетпей калбасын, мен өлүп калбайм, мен да илим кетип калбасын деп түнү менен жазып кагаздын бетине калтырып кеткен. Ошон үчүн китептер үйүңүздө болсо бүтүндөй аалымдар сиздин үйүңүздө болот. Эми ошол китептерди кимдер жазды? Ошол мазхабтын шакирттери, устаздын илимин бардыгын жазып бизге жеткизет. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi çoğun alim dedik ha. İmam Zahabi bu sözün İmam Zahabi özü İbn Teymiyye'nin şakirti olgan. Bilesiniz mi? İbn Teymiyye'nin şakirti olgan. Bırak kiyinçerek İbn Teymiyye'nin Turameş yoluna ketip atkandan keyin kaytkan. Oşoğa en birinci İbn Teymiyye menen barlaş oşon ilimini alıp жүрgöndө Al-Ulu degen kitabını жазган 17 yaşında. Allah asmanda ekendigini dalildep. 17 yaşında. Keyin al sözünün barına kaytkan. Anan ошол кайтып mazhaptарды urmattap ana ушинтип oturup İmam Zahabi Abu Hanifa'nın ömür bayanın anın artıkçılıkların ilimdi ekendigini atayın kitap жазган. Manaqib fi manaqibi Abi Hanife radıyallahu anhu degen. Mende var bu kitap. Al kitapты mende bolup kalgan sebebini de aytayın. Al kitap bir basmaga çıkkanda gana jok bolup ketти. Bir adam da kitap kompüterga жазды. Anan basmaga berdi. Al kişi ölüp kaldı okşoyt. Kompüterдің dagı kodu kalıp ketти. Al kitap basılmay kalıp ketти. Hem dagı bir adama hizmet kılınış gerek. Ana men uğup duram İmam Zahabi'den Abu Hanife boyunca manaqib oşonun ömür bayanı anın muhaddis ekendigini dalildegen kitabı var dep juram. Sebebi maga aябай gerek da. Jana tuğandarga bu İmam Zahabi'nin sözü jön okumuş da. İzleyip jursam ustazım Şeyh Muhammed Said Bukhari'nin kitapxanasında turat. İlgeri alıp durur. Ustazıma ayttım sabaktan keyin, ustaz şu kitabınızı beriniz men okup turayın dedim. Makul dedi. Ana bar okudumdagı ana bizde çuagacı üretken bir uslup bir koldomu varlı. Bir kitapta alsak ala sırası ile kopya kılavuz sırasıca. Bırak originaldan okuyan başkaça da bak kitaptın özümçe bir day olup dursaçı kopya menen o kitap başkaça da. Anan oşol kitapты berip turuңuz dedim uyga barıp bir 10 gündün tegereginde okup büttüm. Aябай sonem sonun malumatlары için Abu Hanifa'nın maqtagan anı muhaddis ekendigini жазган. Kayrakırın ustazıma geldim. Ustaz dedim ben sana. Jana kitapты okup büttüm. Okup bütsöň jakşı bolot. Apke okup koýak dedim.
Şunu mağa beriңçi dedim ben. Şunu mağa beriңçi desem. Satıp al dedi. Жоқ eкен dedim onu. Sen Hanafilikti jaman neme kılasın da makul al dep, şu kitapты ustazım Muhammad Said Bukhari mağa bergen. Andan keyin akırı orup kalgan mezgilinde үйүндөгү китептеринен балдары пайдаланбай, Allah'ım azırdagı töşöktө жатат, orup Allah'ım şifa bergen bolsun. Бардык китебин Кыргызстанга вакыф кылды. Allahu Ekber. Кыргызстанга, балдарына эмес. Өзү сатып алып окуган, ушундай илимге жеткен Шейх Мухаммад Саид Бухари китебин бардыгын не кылды? Кыргызстанга вакыф кылды. Шуну мен Кыргызстанга вакыф кылайын дегенде мен Абдували Шейх учуп бардык. Шейх бизге бериң деди китептериңизди. Биз алайлы, бизден калган вакыф кыл. Бизге керек, биз колдонобуз, билесиң. Десең жок деди. Жок деди. Мен китептерим эски деди. Мен азыр 60га чыгып атам. Мен о 20-30 жашымда алган китептер, жана эски китептерден да жанагычы. Сен деди, кайсы китепти алгың келсе мага айт, мен сатып эле алып берейин сага. Жаңысын ал. Мен шуну ниет кылып койдум, ушул неге болсун? Вакыфка болсун деди. Чуага жибарды. Умрага. Айттык ушундай Шейх Мухаммад Саид эң жакын шакирти да Чуагажы. Китептерин вакыф кылган атса, мен алам деди, барды. Мага бериң, китеп мага керек болду деди. Жок, сен китебиң көп деди, бербейм деди. Шейх деди, бербейм деди, кет деди, бербейм. Мен деди, расмий жака берем деди. Расмий жака беремин, бир жерге бар, расмий турсун. Ошол китептер расмий туруп жоголуп кетпесин ар кимдин. Себеби андан мурда дагы бир вакыф китептер келген, анан талиби илимдер пайдалансын дегенде доктор Мухаммад Саидка барып, умрачылар, ажычылар бардык алганда ар бирине 100 килограмм, 200 килограммдан китеп берген. Дегенден кийин секен алып чыгып турган, сатып ишкен. Биздин ошо Кыргызстандын өзбек, ош, жалалаттык балдар. Ажылар. Аны Мухаммад Саид Бухариге жетип калгандан кийин ай капа болгон. Буларны окусун деп берсек, вакыттар сатып иптир. Эми эмне кылат? Бербейм деди. Расмий жака берем деп анан Максат ажы муфти болуп турганда анан Максат ажыга берилди. Азыр эми ошол бир тактап коюшубуз керек. Ошол атайын бир китепкана болунуп, ошол коюлду, коюлбаду, каяка коюлду. Тактап койсо жакшы болот. Адамдар бар пайдаланса, ошол жерге бир өчпөс кылып, муну китептер доктор Мухаммад Саид Бухаридин вакыф кылган китеби деп неме болуп калса, мен билбейм азыр каяка коюлган, муфтийлик мезгилинде берилген, аны ошол жакта балдар ар бирин коробкага салып шакап жүрөткөн. Анан ошол китеп Манакиб Аби Ханифа деген ошол устазым Мухаммад Саид Бухаридан алынган китеп. Ошол китепте имам Захаби айтат: "Тафаққаха бихи жамаатун минал кибар." Абу Ханифанын астында фақих болушту, тафаққаха. Жамаа, bir 2-3 эмес. Жамаат жөнөкөй студенттери минал кибар, чоң алымдар анасында фик менен алектеништи дейт. Минхум Зуфар ибн Худейл жанагы. Абу Юсуф ал-Qadi. Эмне себептен биринчи Абу Юсуфтан баштабады? Эмгеде тартипте ушундай болуп калат. Негизи илимдеги адеп, мисалы үчүн бир хадисти айтып атсаң, тартип менен айтыш керек. Бул Бухариде, Муслимде, Абу Дауд, Тирмизи депчи. Анан ошого дагы алымдар айтып атканда Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи, Ахмад деп ар бир алымдардын өзүнүн урматын жайына коюшубуз керек. Дагы бир кыssa эсиме келип кетти. Уйкуңар келбесин. Маккада окуп атканыбызда бир устазыбыз бар болчу, Ханафилерге кичине жакшы эмес, пикири. Эми көп эле жакшы эмес го. Анан бир маселени айтты дагы, "Хада каул имам Шафии" dedi. Мына имам Шафиидин коулу, сөзү ушундай деди дагы. Анан бир экинчи фатваны айтты, "Хада каул имам Аби Ханифа" dedi. Бул имам Абу Ханифанын сөзү деди дагы. "Халафа имам Абу Ханифа аш-Шафии" dedi. İmam Abu Hanifa Şafii'ye şu meselede karşı oldu dedi. 1 minut dedim. 1 minute dediler, o ne demek? Erdoğan'a 1 minute.
Bir minut. Ne oldu? Kayfa İmam Abu Hanife halafa İmam Şafii. Qanto Abu Hanife Şafii'ye karşı çıktı deysin. Abu Hanife ölgön jeri İmam Şafii törülüp atsa. 150-nji yılı İmam Abu Hanife fiqhty jap bütüp studentlerin dayındap ölüp kalgandan keyin İmam Şafii törülüp atsa. Qanto Abu Hanife İmam Şafii'ye karşı boldu. Asahhul ibara tuğraragı İmam Şafii halafa Abu Hanife. Abu Hanife İmam Şafii karşı geldi. Vallahi yanta müşkila dedi. Sen problemasın dedi. Zufar ibn Hudeyl, Abu Yusuf el-Qadi, Abbasilerдің mezgilinde, Harun Raşid'in mezgilinde Abu Yusuf qazı olgan. İbnuhu Hammad ibn Abi Hanife. Abu Hanife'nin balası Hammad ibn Abi Hanife. Hammad dep özünün ustazının atı menen koygan. Oşoğu alımdardın sünnetleri bolat, özünün ustazdarının atlarını koygan. Bolgonu men ustazım atın koyayın da balal bolganda barsam yok dep Şeyh Tarık. Andan göre Muhammed dep koy. Bardığız kursampız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dep. Oşonda kılgan. Çoğacı mende mırdırak balal bolgan da al Tarık dep. Şeyh Tarık'ın atından özünün ustazının atından koygan. Bir yerde Ömür degen bala var. Şeyh Salah Abul Hac'ın sabaklarının göğü koydu. Balasının atını Salah koygan. Şundaydı. İmam Abu Hanife de özünün Hammad ibn Abi Süleyman degen ustazının atından koygan. İbnuhu Hammad ibn Abi Hanife. Ve Nuh bin Abi Maryam. Biz atın göğü okupayız. Müştehid mutlak bolgan alımlardan. Ve Hasan bin Ziyad Lu'lu'i. Ve Muhammed bin Hasan Şeybani. Ve Esed ibn Amr el-Qadi. Şunday çoğun alımlar Abu Hanife'nin aslında terbiyalanıp Abu Hanife'nin ilimin giyinkileye jönöttü. Şonun üçün maska usaktanıp kaldı. Emi uşul alımlardan ravva anhu minel muhaddisin. Muhaddisler anan uşulardan hadisi rivayet kıldı. Vel fuqaha. Muhaddisler, fuqahalar alardan ilim aldı deydi. Alardın sanın kança sanı ekendigi men bilbeyim dedi İmam Zahabi. Bunu alımlardan Cenab-ı bul jerde da azrağını aytdı. 20'ye jakın müştehid mutlaklardan Abu Hanife'den algan ilimin kiyinkiler muhaddisler, fuqahalar alardan ilimin tarqatты. Alar ne sebebi kança ekendini men bilbeyim dedi. Oşondan olam Abu Hanife'nin ilimi bütündey alamga tarqadı. Andan keyinki dört mazhabtın, jabasa anın içinde İmamımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin mazhabının şul mezgilde saklanıp gelişinin sebebi alardan cehabide çoğun alımları varla minel huffaz hafizlerden meselelerini jattagan ellezî kerresu avqatahum. Kerresu degen vakıtların jalangana Abu Hanife'nin fiqhin ilmin tarqatış menen bizge okşap dünya menen emes. Jalangana vaktısın Abu Hanife'nin ilmin tarqatış menen alek boşkan. Emne meseleler fil ihticac böyle tuğra mesaytsa anı meselesini çeçip meselelerini aytıp dalillerini aytıp oşentip şol studentleri Abu Hanife'nin fiqhin ne kıldı? Korgodu. Sebebi azırkı mezgilde emne sebepten Abu Hanife korgolmay kaldı. Bizge oşoğan şakirtleri yok. Her kimdin sözünde Abu Hanife kim al? Eki jolu kafir bolgan. Abu Hanife kim? Abu Hanife mendeyli adam da degen darajaga düşköndügü. Bizge oşoğan şeyhleri, nemeler talipleri anı korgoy kalganda. Sebebi al ölüp kaldı. Özele korgoy alat boşu ölüp kalganda. Şuğa baylanıştı bir angeme. İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi Abu Hanife'nin en işengen nomiradin şakirti. Bi makanatihi al hadisiyye. Hadis iliminde de en çok alim. Radda ala Avza'i ve ala İbn Abi Leyla. İmam Avza'i de aytkamız ötkönde
İbn Abi Leyla'nın da ököten mujtahid mutlaqtar. Ökö Abu Hanife ölgönden keyin Abu Hanife'ga da rat berip İmam Auza'i Siyarul Auza'i degen kitabında Abu Hanife rat bergen. Abu Yusuf orduна koygan, жооп bergen. An şakirtler teriyor, sen öyle onda emez, sen doğru mesaj aytasın, anda emez, mınday dep. İbn Abi Leyla da mujtahid mutlaq, Abu Hanife menen menin ortamdagı talaşlar dep turup kitap yazgan anındağı orduна koygan. Kitapları yazgan intisaran li Abi Hanife, Abu Hanife'ga jardan berip korgogan. Ve kezalika Muhammed ibn Hasan Şeybani, ikinci şakirt Muhammed ibn Hasan Şeybani. Ellezî rahale ilel İmam Malik. İmam Malik dünyadaki en çoğun alim dep adamlarga tarqalganda, baraylıçı. Dep İmam Malik'e atayın Muhammed ibn Hasan Şeybani, Muhammed bin Hasan Şeybani atayın rahale ila İmam Malik 3 yıl mulazama kılıp bütün de ilimini algan. 3 yılda. 3 yıl degende bizikinde bir cumada 2 sabak emez. Alardık geriden geçke sabak. Ha? Lazama 3 yıl uğup muattanı. İmam Malik'tin muattası. İmam Şafii aytat kitap ba'da kitabillah Kur'an'dan keyinki en sahih kitap cerbetindeki Muatta İmam Malik'teki. Bukhari Müslim'ci. Gevrek alimler aytat İmam Şafii bu sözlü İmam Bukhari menen Müslim sahihini jazalek mezgilde aytkan. Jazalek mezgilinde aytkan Muatta. Azır ne oldu dese azır Bukhari menen Müslim keçir. Emi İmam İbn Salah degen çoğun Şafii mazhabındagi alim, hadis iliminde en çoğun alim. Oşol özünün Mukaddimat İbn Salah degen mustalah hadisteki en çoğun kitabında şunday ta'lil deydi. Emne sebepten İmam Malik Muatta İmam Malik'ti asahha kitap ba'da kitabillah. Kur'an'dan ki en sahih kitapta ayttığı sebep al mezgilde İmam Bukhari menen Müslim al kitabın jazilek boçuğu dese men ustazım Şeyh Muhammed Avvama az 90'ga çıkıp kaldı. Tadribur Rawi Şerh Takribun Nevavi degen kitapka ta'liq berip atıp aytat. Bu İmam İbn Salah'ın fikri. İmam Şafii'nin fikri mümkün oşolla oydan kaldı. Hazır dele İmam Şafii bolsa Bukhari Müslim'den muattan aldın koymak mümkün değil. Hani biz bilmeyiz dedi. İmam Malik İmam Şafii ötüp ketdi. İmam Şafii'nin atından süylöweyle koy degendey. Muhammed Avvama şunday deydi. Muatta İmam Malik şunçalık sahih kitap olgandan dünyadagi alimlerden bardygy muattan uqqany bargan. Muhammed Hasan Şeybani da barıp 3 yıl var muattan uqqandagı muattany adamlarga rivayet kılgany bir kança rivayetler var. En asah rivayet bu Yahya bin Yahya el-Leysi en-Nisaburi degen alimdin şakirtinin rivayeti. Azırkı Muatta Malik'ti kaysı dese Yahya bin Yahya el-Leysi en-Nisaburi dike. Andan başka dağlar var adamların az i'timad kılıp karmangan Muatta'nın şarkı bul nemesi rivayeti Yahya bin Yahya'nık. Biroq İmam Muhammed bin Hasan Şeybani bar Muatta'ni uqqandan keyin özü rivayet kıldı. Oşun üçün Muatta kitabul Muatta an Malik bin Enes İmam Darul Hicra. Peygamberimizin mescidin Darul Hicra dedi. Rivayeti Muhammed bin Hasan Şeybani. Muhammed bin Hasan Şeybani'nin rivayeti bilen. İmam Şafii da İmam Malik'e var vuğup oşun üçün aytkanda uqqandan keyin aytkan asahal kitab ba'da kitabillah Muatta İmam Malik'ten. Anın da rivayet var. İmam Şafii'nin dağı Muatta'ga rivayeti var. Emi mesele toxtalı turgan mesele. Oşun üçün bu kitapta ala geldim bu. Bu жерде meseleni İmam Malik'ten meseleni aytatdağı hâzâ kavli Ebi Hanife deydi. Bu Abu Hanife'nin sözü ve bihi na'khudhu. Biz şunu alağız deydi. Başka yerinden ne deydi? Bu Abu Hanife'nin sözü emez. Ve la na'khudhu deydi. Cüğül aytat.
ne kılıp atat İmam Ahmed Muhammed bin Hasan Şeybani. Abu Hanifa'nın maskavun difa kıl kurup atat. Oşoğu Muatta Muhammed bin Hasan Şeybani dese yok, bu Muatta Muhammed bin Hasan Şeybani'nin özünlük kitabı olup kalı, rivayet emes bu deydi. Alınlar. Yahya bin Yahya Leysi'diki Muatta'nı uqqan İmam Malik'ten şunu yazıp koygan. فَإِنَّهُ بَعْدَ ذِكْرُهُمَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكْ مِنَ الْأَحَادِيثِ İmam Malik'ten hadisleri aytkandan keyin ذَكَرَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَ وَأَصْحَابُهُ. Bitkenden keyin birazdan keyin aytat özü şu. هَذَا قَوْلُ قَالَ Muhammed وَبِهِ نَأْخُذُ. Buna kaysı meseledeken Bab-ı taklidil beden ve iş'aruha. Bu canağı acılıkta kurbanlık soya turgan kurbanlığın aydap kelayıtkanda oşo taklidil bedene şol töөгө же başka nerselerge bir kepişleri baylap koygan. Gedemden kişine bıçak vurup kanın çıkarıp koygan. Biri kanın çıkargan makruh dep aytılат. Nege dese bu kurbanlıkka ketip atkan mal jogolup ketse adamlar tez Mekke'ye жеткизиш керек. Aşhurul hajda töөлөр aydap ketip atkan koyloru kurbanlıkka dep jogolup aksak kaçıp ketip kalaşı мүмкүн да. Biröyle karmala turgan bolsa janagı kıylada baylangan tapçıka bir nerselerdi baylap koygan. Adamlar bilgen ha bu kurbanlıktın töözü eken dep Mekke'ye жеткизген hareket kılgan. Je bolsa ketip atkanlardan jeteletip eken. Ana Mekke'ye gelgende adam azırak da töözün taap algan. Oşol babda aytып atat da. Oşol babda aytып atat. Ve iş'aruha jezi kandı kişine kan çıkarıp koyat, kan kanap tursa bul ne deyt? Kurbanlıktın kanı eken. Bir o makruh oşo. Qala Muhammed hadislerde aytып kelgenden keyin ve bihada na'khuzu. Biz şunu alabız. At-taqlid afdal minel iş'ar. Taqlid janagı bir nerseni baylap koyu afdal minel iş'ar. Janagı kanın çıkarıp jarakat aldırgandan göre vel iş'aru hasan. Hem jakşı hem afdal emas. Ha? Vel iş'aru minel janibil aysar. İş'arda kantip jana kanın çıkarat dese töөнün sol tarafından. İlla en tekuna si'aban hem getirşintip ne dedi? Ve bihada na'khuzu dedi. Biz İmam Malik bilen muvafık bolup atabız deydi. Başka bir yerde biz bunu albayız deydi sebebi. Oşol yerde ne de şunun içinde vardığında aytıp atıp ne dedi? Uşul nerseni İmam Malik'ten uqtum. Jakşı na'khuzu. Hada kavl Abi Hanife dep ketedi. Oşo İmam Malik'ten barıp ilimini öğrenip kelse dağı Abu Hanife'nin ne kılgan? Korgogan. Sen korgoganda janagınday kör korgogan emas. İlim menen. Bolgonu kebirki adamlarga malumat jetpegendiktenle gede jaman sözler aytıp koydu. Azda dele bizge dele aytıp atpayбы? Bunu ukbaş kerek, çota kepka ketken bul. Kepkan ha şu. Şunda da şunday. Taşı bizdeki bar nerseni bilbeyt da anандай. Şonun için İmam Abu Hanife da kebir meselelerde bilbeytir öyle ayıp takanlar var. Alar hadislerde albayt dep koydu. Tokta hadislerde albayt degen kayakta gördüm. Ne desen sözü kuruk çıkat. Oşun için İmam Malik azırda oşu da toktalabız. Anan İmam Malik'ten Muatta'sın uğup gelgenden keyin kayra Kufa'ga gelgenden keyin el-hujjatu ala ahli Medina Medinalıklarga dalil dep Maliki mazhabga da rat bergen. Sebebi sabagın uqtu da, sabagın uqqandan fatvalarını uqtu 3 yılda. Anan ihtiram kıldı da bir yaka çıkkandan sekin жазды. Muna жерде İmam Malik mınday dedi, turaragı bu bizde. Sebebi ol aytkan hadisti sahabalar algan emas. Mınday kılgan, mınday kılgan. Meselelerini koyup el-hujjatu ala ahli Medina degen İmam Muhammed bin Hasan Şeybani ne kıldı? Kitap yazıp fi ta'yid ma zahaba ileyhi Abu Hanife. Abu Hanife emnege fatva bergen bekemde şu şunu. Bu hazır al bizde hazır matbu. Bu eski 4 mujallat 4 tom bolup hazırga çeyin yazıldı. Emi İmam Abu Hanife'nin ilimin anın maskavın bilbesten turup ağa domat aytu, turamen söz aytu adiletsizlik. Sen biröөнü bir hüküm kılış üçün anı okup çıkışın gerek, anı tanışın gerek. Andan keyin. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
бирөөгө күбөлүк берип атканда токто деген. Сен буга күбөлүк берип атасың. Сен мындан акча маселеси менен мамиле кылдыңбы? Сапарга чыктыңбы? Жок десе, анда кандай күбөлүк бересиң? Тааныбайсың сен, ким экенин билбейсиң. Адамдын сапарга чыкканда ким экени билинет да. Мухаммад ибн Самаа деген чоң алым бар. Бизге ушул динди жеткизген Мухаммад бин Хасан Шейбанинин шакирти. Ошол айтат: Кана Иса ибн Абан. Иса ибн Абан деген чоң мухаддис алым болгон. Бирок Ханафи мазхабтагы алымдарга өтө пикири начар болгон. Хадисте чоң алым. Анан Кана Иса ибн Абан юсалли ма'ана. Мухаммад ибн Самаа айтат: Биз менен Иса ибн Абан намаз окуп калды дейт. Ва кунту ад'ууху ан я'тия Мухаммад бин Хасан. Ан дайым чакырчым, жүрсөң Мухаммад бин Хасан Шейбанын сабагына катышайлы, жүрсөң деп дайым чакырчым дейт. Фаякулу ким Иса ибн Абан айтчыкен: Хаулахи кавмун. Бул адамдар ушундай адамдар, Мухаммад бин Хасан Ханафилер. Юхалифуна аль-хадис. Хадиске каршы чыгышат, хадисти алышпайт дейт. Ва кана Иса ибн Абан Хасанул хифз лил хадис. Өтө хадисти жакшы билген, жаттаган алым киши болчу дейт. Фасалла ма'ана йоман. Бир күнү биз менен чогуу багымда токуп калды дейт. Мухаммад ибн Самаа айтат. Ва кана йом маджлис Мухаммад. Ошол күнү Мухаммад бин Хасан Шейбанидин багымда тен сабак бар дейт. Багымда токуп калды дейт. Фалам уфарику, андан жылбастан туруп баста отуруп акыры маджлиске отургуздум дейт. Фаламма фарага Мухаммад бин Хасан Шейбани сабактан бүткөндөн кийин аднайтуху илейхи ва култу лаху. Мухаммад бин Хасан Шейбаниге жакын бардым да, шакирти да. Жакын келдим да Мухаммад бин Хасан Шейбаниге айттым: Хаза ибн ахик. Бул сенин бир тууганың, мусулман бир тууганыңдын баласы. Абан, Иса ибн Абан dedim deydi. Hâzâ ibn ahîke Abân ibn Sadaka. İsa ibn Abân deb de aytılır, tanan Abân ibn Sadaka deb de aytılır. El-kâtib ve ma'hu zekâ, ötö zihni kuştu dedi. Ve hadisti de kıymet dedi. Muhammed bin Hasan Şeybani'ye, Muhammed bin Sam'a İsa ibn Abân'ı sıfatlı adam. Hadisti de жақсы biledi. Zirek dağı dedi. Ana ad'uhu ileyk, sana daiman gel, savağına gel, Muhammed Hasan Şeybani savağına gel desem, feya'ba, hiç bolboyt dedi, baş tartattı, gelbeyt dedi, ve yakulu entum tuhalifûnel hadis. Size hadiske karşı çıkarsınlar, size hadiste alvaysınlar deyip, takır bolboyt dedi. Fa akbal aleyhi. Muhammed bin Hasan'ı da vuruldu dağı, ya bu neyye dedi, ey balam dedi, beri gel dedi. Eyvallah, beri gel dedi. Mellezî ra'aytena nukhalifuhu minel hadis. Qaysı hadisni gördün biz karşı gelip oşonu albay atkan. Aytçıma qaysı hadis? La teşhed aleyna hatta tesma' minna. Bizge karşı göl kötpögün bizden ukbastan turup, bizden ilimimizi bilbesden turup, bizden meselemizi bilbesden turup. Azır oşondoy ha? Sen kim ekeningdi bilbeyt. Anan sana pikir aytat. Senin oyundu bilbeyt. Komuzdu bul, bola öğret dep koydu. Bul toşna kafir boldu. Allah Taala paygamberimiz aram kılgan her şeyini adal kılıp atat. Sen gel dedim, gel. Men vtornik günü sabak berem, sreda günü sen sabak kılıp komuz aram dep ayt gel. Delillerini yap ki. Jadaga soşoz komuzdun josa muzikanın şeriatda hükümün de okup çıkan emas da, qaysı hadiste kандай kelgen, ayat nerede kelgen, kim kандай çeşmelengen. Jana Bukhari'dagi hadiste kıyamatga jakın kalganda araktı, anan ribаны, başka nerseni, anan maazifti adal kılışat degen. Maazif degendi muzikal asbaptar. Em kebirki alımlar maazifti oşondoy degen. Kebirkiler başkaçarak tafsirlegen. Аны kitapta okusan görösün. O Hanefi mazhabta bizde alattары haram deb aytıladi. Biroq bul qiyas menen, esingizde barбы? Qiyas ereje menen. Biroq dufqa ruxsat bergen.
Ani istihsan menen Peygamberimizdin mezgilinde duftu, domburаны, dombura emas, ne? Barabandı ruhsat bergendigine bar. Muzikanın bardığını aram kılıngan misal ereje menen. Bul istihsan menen sabit bolot. İstihsan menen başka bir ereje menen Peygamberimiz çoğu makul bolup turup, kaytarıp alıp turup, toylarda kılıp turup, dufka ruhsat. Ha bismillah. Emitip keleytimiz da. Emi qomuzdun masalesine gelgende bizde istihsan kıyastan tahriz kılıp istihsan kılıp üçün darura degen daha mesele var. İstihsan Kur'an menen bolat, istihsan hadis menen bolat, istihsan icma' menen bolat, istihsan darura menen bolat, istihsan teysir menen bolat. Oşoga zarılçılık üçün dufka ruhsat berilippi, qomuzga da ruhsat. Kay qarsan oşa qo'yar, çoğu ağacı şunu fatva bergen. Men çoğu ağacın izi menenmin. Boldu, maqul bolsam, bolmasam bar, kay qarsan oşa. Sen aram deyber. Anan bir nesenin aram bolusuna, birö tit birö kıyağı var, birö dombura, birö pianina, anı bardık aytılgan emes. Anı bardığın biriktire turgan illa sebebi var. Emne sebepten aram bolat. Dese adamdardın жүрөгүн козгоп, рахат алдырына турган болгондуктан арам болот. Неге десе адамдар намаз менен, Кур'ан угуу менен, Кур'ан окуу менен рахат алыш керек болчу, музыканын ордун алып кетпесине барам. Эми илласына, себебине карайбыз. Адамдардын жүрөгүн элжиретип, бийлетип, чубагаш эмне деген? Ошону угуп чуркап барып бирөөнү баса калып зоруттабайсың дейт да. Өзүң кармай албай калат да. Эми карап туруң. Komuzga karaganda adamlar gövrök delebesi kozgoybu je dufka var. Dufta ha? Bir muzikanı koy. Bir muzikanı koy. Mesela Vanessa May degen skripaç var ha? Oşonu konu qiyy deb eşik jabılıp açılıp atkanda ele uğulasın. Biro Michael Jackson'ın diştin uqçu mu oldu kesin? Oşol duf oşo. Oşo baraban. Qaysı bir muzikada baraban qoşosan hangi emitip başlaysan? Bilesingmi? Men bilbeyim, kayaq menen biröөнү biylep atkan. Demek illatimne adamdardın delebesин козгой турган. Чубак ажыган айтканда biröөнү бар баса кала турган даражада боло турган болсо, анан ошону жанагы арам кылынган алаттарга киргизебиз. Жада калса, дуфтудагы ичинде шыңгырактар болсо, ошону кой дейт, ошо жакшы эмес дейт. Жөнөкөй болсо макул. Эми биз ошону комуз өкө окшош эле деп атабыз. Комуздар деле бирөө насаат сөзүн айтат. Акындар жакшы накыл сөздөрүн айтат, эскертүүлөрдү берет, мамлекет башчыларга жакшы насааттарды айтат, элге айтат. Жана насааттырлар бар, айтыштар бар, термеырлар бар, пайгамбарыбызды мактап ырдаган. Эми ошондон улам чубак ажы дагы баш экөө эмес да, арамды адал дегенде, тура. Demek ошол карап чыкты, китептерди карады, анын себебин карады, комуз. Казакстанда да домбураны арам эмес деп атышат. Эми адамдар биз окуган нерсени, биз көргөн нерсени, китептерден көрбөгөндөн кийин биз натузан жаман сүйлөбөз. Анан бирөө айтыптыр, сен кимсиң, мен кийин менен жооп берем дейт. Мен китептерим бар, бир нерсеге таянгандарым бар, себебим бар, заруратчылыгым бар. Ошо барып далил кыла ала турган себеби чубак ажында ошондой нерсеси бар. Башкасы арам дейсиңби, сен арам дей бер. Бисмилла. Эч ким сени тосуткан жок. Вторник беде сабак бар, среда күнү келип сен арам дей бер. Чыгып кечке сабак бер. Жума сайын сабак бер, кыйын болсо. Демек, я бунайя, сен бизге биздин эмнени айтып атабыз? Биз кайсы далилдерге таянып атабыз? Билбестен туруп бизге туура эмес күбөлүк өтпөгүн деди. Degenden keyin Muhammad bin Sama'a sözlü kıskартат tagı Sa'alahu yevma izin oşol günü de İsa ibn Aban 25 babtan hadislerden Muhammad bin Hasan Şeybani'den soradı dedi. Şu muhaddis de jattı 25 babtan. Başkaça aytkanda hadis babının var da 25 bab bolsun. Kitabı Tahara bir bab, Kitabı Sala bir bab, Hac bir bab. 25 babtan soru verdi deydi. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani'ye. فَجَعَلَ Muhammed bin Hasan
Eş-Şeybani yujibuhu anha. Barda sorularına cevap verdi. Bunu hadisine mınday, kışına kış, taşına taş. Ve yukhbiru bima fihi minel mansukh. Bunu hadis aytып atkanın. Bizge delil aytып atkanın. Ol mansukh hükmü ketken bunu o delilin negizinde. Ve ya'ti bi şevahid. Bunda jönele mansukh hükmü ketken dep koysan hazır adamlar başı beyt al. Tem böyle İsa ibn Aban. Ya'ti bi şevahid. Apkiret delillerin. Gül şahit gülürdü, oşo deliller apkiret. Ve delail. Oşo dalalat kılgan hadislerdi, ayatlardan apkiret. فالتفت إلي بعدما خرجنا. Keyin аны şendi aytып ötken çıkkandan keyin İsa ibn Aban meni qarap qaldı dedi. Muhammed bin Sama'a. dep qaldı dedi. وقال وكان بيني وبين النور ستر فارتفع عني. ستار وستر sitarun. Kana beyni beynen nur. Özün meni menen dedi. Nurdun arasında dedi. Muhammed bin Hasan Şeybani'den degen yok. Hanafi mazhabtın degen yok. Nur menin ortamda bir köşögö var ekenleri men bilgen emesken dedi. Oşol dedi, bugün kötörüldü dedi. Fartafa anni. Menden oşol köşögö kötörüldü dedi. Menden bu köşögö nurdu tosып atkan eken. Hanafi mazhabtı nur dedi. Çok muhaddis. Bирок deydi İsa ibn Aban men oylabodum ele dedi. Allah Taala adamdardın arasından şunday alımdı çıkarışın men oylabodum dedi. Şunday alımdı çıkarttı Allah Taala. ولزم محمد بن حسن الشيباني. Kim Muhammed bin Hasan Şeybani şagirt olup ketdi. Luzumen şediden ötü şunday katı arkasından bolup hatta tefakkaha. Andan keyin fakih bolup ketdi. Muhaddis başka, fakih başka. İlim alıp özü muhaddis başka. Mulazama kılwa hatta tefakkaha. Fakih bolgonga çeyin İsa ibn Aban Muhammed bin Hasan Şeybani'den ayrılmalan yok. Oşu menen İsa ibn Aban Hanafi mazhabında bir rükün bolup kaldı. Şuncalık güçlü alim boldu. İmam Şafii'ye İsa ibn Aban rat bergenden İmam Şafii'ye İsa ibn Aban rat bergenden mazhabını özgörtü. Oşo İmam Şafii'den iki mazhabı var. Mazhabul kadim ve mazhabul cedid. Eski mazhabı, жаңы mazhabıdır. İsa ibn Aban her bir dalillerin katalı eken, dalil bergenden gayyara mazhabı. Mazhabını özgörtken. Alımlar şütü aytar. Anan keyin İsa ibn Aban allafa Hucacus Sagir. Hucacus Sagir degen kitabını yazdı. في الرد على من ادعى عيسى بن هارون الهاشمي رفيق المأمون. Şul жерде bir nese barlı 23 ümit bar eken aytsam mı, же keyinkiye kaldırsam mı? Serialda ortasına. Bugün orup attım ele. Oşoga çarçap kaldım. Şul kızıkta okuyanı keyinki sabak aytып bereyli inşallah. Mayda doktorum. Allah razı olsun. Buna nesereden gelgen sorular olsa şu sorulara cevap vereydi. Allah'ım razı olsun. O жаңы сабак баштап атканда айттым эле. Ханафи экендигиңерге сыймыктана турган күн келет деп жазып койгонсуңар ошону. Шуну айтып койгула, эмне болду dedi. Allah'ım razı olsun. Bismillah başlayalım istersen. Ошол аягында биз суроолор берип атабыз да. Баары жаттап калбай, коюп үйгө барып убайын десең, ошол жок болуп калды. Ошол İslam суроо жооп кылып өзүнчө чыгып атат, бирок кээ биркилер чыкпай калды. издеп таппай калган чыгып атат. Кээ бирки неме болсо чыкпай калышы мүмкүн да, жанагындай провокационный суроо болсо. Провокатор деген болот экен. Провокатор бул жерде
neme Bazarbayev provokatordan işin kıldı deyber. Anın kede provokatsiялык суроо болуп калса мүмкүн алып салынган, бирок чыгарабыз иншалла. Эми сабагыбыздын узагыраак болуш үчүн кээ бир нерселерге этият болгонубуз жакшы болот. Баштаңыз, бисмилла. Эки суроо. Биринчиси дагы эме да. Аллах субханаху ва таала бейиште көрөбүз го. Бирок аралыксыз, формасыз, образсыз көрөбүз. Ушул нерсе бейиште көрөбүз деген нерсе. Аллах субханаху ва таала орун берип коет. Ошо орун берип мекенсиз, тарапсыз, эч бир абалсыз көрөбүз дедик да. Орун бербеш үчүн. Бейиш деген сөз болуп. Бейиште деп туруп, анан кийин тарапсыз, орунсуз, формасыз, образсыз. Бейиште деген ошо бейишке келет дейсизби, а? Эми ошондо мисалы үчүн Жок, эми андай боло турган болсоңуз, андан дагы тереңирээк бар да. Аллах Таала бизди сот кылганы келет го. Баары келет да Аллах Таала. Сот кылат да бизди. Тозокко кире тургандарга тозокко дейт. Сен неге муну айттың? Неге муга фатва бердиң? Баары сот болот го. Анан ошол Аллах Тааланын келүүсүн биля кейфиятин деп тура берелик. Иншалла бейишке киребиз да бардыгыбыз, иншалла. Бирөө ушинтип иншалла бейишке барганда десем, сага сен бейишке кирбейсиң дейт го мени. Неме жазып коет, комментарий, сен бейишке кирбейсиң, сен мушриксиң дейт. Эми кирип калайлы иншалла. Мен устазым Шейх Тарык Сардар Алин айткан сөзү бар эле, бир ачуусу келген. Бейиш чоң, асман менен жерден дагы чоң. Экөөң эле кирип алып, эмне кыласың ал? Баарыбыз кире берели, эмне кыласың анан ичиңи тартып? Мисалы үчүн биз бир да жолу мазхаб кармагандар бейишке кирбейт деп айтпай атабыз го, туурабы? Ошол биздин ахли сунна вал жамаанын акыйдасында биз Аллах Тааланы кыяматта көрөбүз, муътазилалардын каршысына. Алар көрбөйбүз дейт. Ошо сиз айткандай пикирде андай боло турган болсо бир тарапта болуп калат, Аллах Тааланы көрсөк мындай бир орун болуп калат. Биз эмне дедик? Аллах Тааланы кыяматта көрөбүз, бирок ал мезгилде ушундай бир абал болот, ал жактагы жашоо биздин жашообуздан такыр башкача. Тарапсыз, мекенсиз, жихатсыз көрөбүз иншалла. Ушундай деп этикад кылып тура берели, баргандан кийин көрөбүз иншалла. Чубак ажыдан бир маселени сураган экен да, бейиш кандай десе, бейишти мен барып көргөн жокмун. Мен бейишке бара турган жолду айта берейин, барганда чогуу көрөбүз депчи. Экинчи суроо. Кетип каласызбы? Кетпең. Кетпей туруңуз. Анда мунун суроосун угуп коелучу. Суроо жокпу. Кетип атасызбы? Болуптур. Алла разы болсун. Аллах субханаху разы кыласы дейсиз го. Бирок ошо Аллах субханаху разы кыла турган формула барбы? Ооба. Аллах Тааланы разы кыла турган формуланы пайгамбарыбыз бизге үйрөттү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтты: амал менен адам бейишке кирбейт деди. Илля би рахматиллах. Аллах Тааланын рахматы менен кирет деди. Аллах Тааланын ыраазычылыгы менен бейишке кирет деди. Вала анта, сен дагы Аллах Тааланын рахматы менен киресиңби, амалың менен кирбейсиңби десе, мен дагы ошондой деди. Аллах Таала бизди өзүнүн рахматы менен кирсин деди. Эми формуланы караңыз. Бизге Аллах Таала шариатты түшүрдү. Ушул шариатты зина арам, сүткорлук арам, урлук арам, арак арам, муну фарыз, муну сүннөт, Абу Ханифа түшүндүрүп берди аларды. Ушуларды аткарсаңар бейишке киресиңер деди. Шуну аткарсак Аллах Таала бизден ыраазы болот. Бирок ага амалыңа Аллах Таала үчүн деген ихласты жабыштырышыңыз керек. Аллах үчүн деген ихласты жабыштырсаңыз, анан Абу Ханифа көргөзгөн эреже менен ибадат кылсаңыз, иншалла бейишке киресиз. Аллах Тааланын рахматы ошондо болот.